Akaswani Imphal, Wahengbam Rajesh na pau pajari, ahan bada maruiba pau. Social Welfare Mantri Wahengbam Dingona, Kontokjam Bidhan Sabha Kendra da Nauna Sabha Angarwadi Center tara mari ngasi sangakre. Manipur haukiba pungkun marida COVID positive oiba mioi amata thenakide, positive oiba mioi amata discharge tokide amasung sikide. National Highway 2 gi Makhan amasung Chukumai marakta laiba Likuri Turial marathakta sawa thongdagi truck ama nanthaduna tasingkre, garido tonglakpa mioi singi maraibak tambangamdre. Dr. Manik Saha Tripura gi taranithoi suba Mukhyamantri oina ngasi wasak laukre amasung Bharat na Indonesia bu ahum sinoda maithiba piduna Thomas Cup Trophy lobgalona badminton na ngasi anoba itihas semle. Social Welfare Mantri Wahengbam Dingo amasung Haksel Mantri Dr. Sapam Ranjan Singh na Kontokjam Bidhan Sabha Kendra da Nauna Sabha Anganwadi Center tara mari ngasi sangakre. Thauramdugi Chief Guest ki warol piraduna Social Welfare Mantri Wahengbam Dingo na hai mahaki bibhagna angang ama pungnungda leiringaidagi ahal oiraba phawba yengsilli. Mahang hai atai bibhag singda khudongchadaba kya thengnai haiba khangle bibhag asigi anoba mantri am oina Social Welfare bibhagna thenariba khudongchadaba sing ahan boina paikhatkani. Manghai bibhag asigi amadi Anganwadi worker amasung helper singi panduna leiriba tolob amasung honorarium sing athuba matamda pithoknaba honagani. Social Welfare bibhag pu khwaidi phaba bibhag ama ohenaba honabada officer sing amasung karmachari singna pirakpa mot sing lawbaga loinana makhoigi mateng yamnamak tangai fade haiki. Bibhag asigi mantri ama oina bibhag asi awangba thakta thangatnaba ngamjabi thaduna honagani. Mahangna hai boina konthok jamgi Anganwadi workers mayam pulla kanda ase koi sauk yamina base sida yana nungaiba laitre haidane manda thamjani grievances mayam tawhanni ba mayamna tawgena khalliba mayam punama koi tanaminara kanda koi director lere joint director lere adi atopa topa koi staff koi chhui gana Manipur se aso anu mayona man nungaiba santi leba yam hena afaba mayamna sinthana ba dugumba hena afaba one of the best department koi oinana mo hona bada koi mayam punna Thoramadu Saruk Yakiba Haksel Mantri Dr. Sapam Ranjan Singh na hai Haksel bibhag amasung Social Welfare bibhag asi yamna naknaba mari leinaba bibhag ni. Bibhag ani sigi marakta mateng pangnaba amasung pau phaunabagi tangai fadaba lei. Manghai angang amadi mama singi yaifa thorang amasung machiyoba chinjak pijaba haibasi khwaidigi maruiba thabak ni. Mantri Nahai, Chief Minister ki Haksel Tengbang amasung Chief Minister's Health for All Hogdokkiba maruiba pandamdi miyam ki Haksel ki phibam phagaranabani. Handakta Gujarat loisingkiba All India Health Conference da Raija sigi Healthcare Service ki sempam hengatnaba prastab tawki. Mahangna hai Hojik Manipur ki phibam du yengbiune karigida mokta article sienda ayo mungdan nudum dane war on drugs and hai phibam se pukine nokti like bharat da police officials me am to da adu me am to da si mayam se phanayam mathak ke tawga jo ekhoi grassroots da lei ba ekhoi mayam sina sigi wakhal lon da jet na thajaba thamga koi manaraga si muthau lo drugadi chai purni mutung da koi mani phibam abawe social welfare da health department ki apai asha sing accredited social health activists dina achauba role jaw adu bi na honorable chief minister na ya wonna khanjana ke rasa Manipur haukiba pungkun mari asida COVID positive oiba mioi amata thenakide, positive oiba mioi amata discharge tokide amasung sikide. Raijagi Haksel bibhagna thokpa cherola manhai Manipur haujik COVID ki active case nipan leiri apunba positive case lakh ama lising kuntra tare chani kuntra gi manungda lakh ama lising kuntra manga chama ani naba phakre. Naba phabagi chang chada marfudra nipan dasmik mari mangani haujik phawada laichat astigi mioi lising ani chama kun leikidre. Manipur haujik phawada COVID vaccine dose lakh kunipan lising humudra chamari humudra mari kapkre masigi manungda ahanba dose lakh tara manga lising humpumdoi hena amasung ani suba dose da lakh tara nitoi lising tara taruk hena kapkre haujik phawada precaution dose lising marfudra hena kapkre
LDA की चेयरमैन M Asni Kumar amasung Hianglam Vidhansabha Kendra की MLA Dr. Yumnam Radhesyam amadi LDA की ऑफिशियल सिंगना पुमलेन पार्क की हौजिक ओइरबा फिबम यंगसिनख्रे यंगसिनबगी खोंगसत अदुदा श्री अस्नी कुमार हाई लोकताक पार्क का इरोइनना पुमलेन पार्क असिसु राइजेसिगी ओइनदी ममिंग लेरबा पार्क अमनी पार्क असी राइजेसिगी ओइना ख्वाइदगी चाउबा अनिसुबा पार्कनी पार्क असी काक्चिंग जिला की मनुंग चन्ना चनबा हियांगलम विधानसभा केंद्र लई अदुमोइनमक पार्ट असिगी मराइबक लोकताक हाइडल प्रोजेक्ट लाकपदगी तंबंगमदन लईरी मसिगी मथक्ता लम करांबा मियोय क्याना पार्ट असिगी अकोइबदा खुंदा सिलगली अमदी लौ सिंगुगी थबक कया पाइखलगली मांगहाई पार्ट असी मतम अमदा अकोइबदा लेबा मियांगी जीविका ओइरमी श्री अस्नी कुमार हाई मुटखिगद्रबा हाइना मी पाइनरिबा पुमलेन पार्ट असी कननबा LDA ना कुपना यंगसिलगनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल देगिनी इम्फाल दिमापुर नेशनल हाईवे 2 दा लाकपा पोट पुबा ट्रक अमा सेनापति जिला की मखान अमसुंग चुकुमगी मरकता लैबा लिखुरी तुरेल मथक्ता साबा थोंगदगी नांथदुना तासिनकरे हाइरी गाड़ी अदुदा तोंगलकपा मियोय सिंगी मराइबक तंबंगमद्री अखोगी सेनापति पाउमी ए हेखिनी हाई ट्रक अदुदा मियोय क्या तोंगलपगे हाइबा चपचाना खंबंगमद्री निंगसिंगबा याई थासिगी तारा नेथोइदा मफम असिदा गेहू पुरकपा ट्रक अमा तुरेलदा तासिनबदगी ड्राइवर अमसुंग हैंडीमैन मफम अदुदा सीखिबनी मफम असिदा तोइने एक्सीडेंट थोकपदगी ड्राइवर सिंग अमसुंग मफम अदुगी मियामना थोंग असी नौना साबिनिबा तक्सिनदुना लाकपनी सेनापति डिस्ट्रिक्ट ड्राइवर्स यूनियन माओ स्टूडेंट्स यूनियन सेनापति डिस्ट्रिक्ट ऑनर्स यूनियन सरफेस ट्रांसपोर्ट यूनियन चुकुमाई यूनियन अमसुंग मखान यूनियन थोंग असी सेंबीदबगिदमक इम्फाल दिमापुर लंबिदा खुदकी ओइबा बन कौकी अदुमोइनमक MLA N काइसा अमसुंग L दिकोना थोंग असी नौना सानबा थबक पाइखकनी हाइबगी थाजबा पिरकपदगी बन अदु हंदोखी हाइरी हौखिबा मतम खराज नोंग लेपतना चुबदगी मफम क्यादा इसिंग थुमजिनबदगी मियोय क्या लेफम लेतबगी खुदोंगचादबा मायोकनरे हाइरी इचाउना मरम ओइदना जिरीबामगी कमरंगा मुस्लिम खुलगी इमुंग हुमफुगी मियोय चहुम निफु माथोय रोम रिलीफ कैंप सिंगदा चंगजफम लौदुना लेरी मफम अदुगी MLA जिला परिषद मेंबर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमदी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिरीबाम ब्रांच चानबा पोलमसिंग थकनबा इसिंग अमसुंग अतै पोलमसिंग मतेंग पांगख्रे हाइरी इचाउ वसिना मरम ओइदना हौजिक फावबदा युम मरी ताउथख्रे हाइरी CPI नंबोल की यांखई सुबह सही की मिफम ngasi खोरी लेकाइदा पांगथोक्रे थोरमदर सरुक याकिबा CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल के सेक्रेटरी L Sotin कुमार हाई लेबा की दमक सैक्रिफाइस तौरबदी लैंगाक पसिंगना मियामबु मानब थाक्ता थंबंगंगने मरमदुना लैंगाक पसिंगना सैक्रिफाइस तौबिदुना मियाम वादनब मानब थाक्ता पुरकनबा सेल थुंगी फ्रीडम फंगनब थबक पाइखटपियो हाइरी थौरमगी सरुक अमा ओइना लोकल काउंसिल सेंबगा रोइना मियोय तरेपु लोकल सेक्रेटरीट ओइना खनके असम राइफल्स सथगिबा तोंगान तोंगानबा ऑपरेशन दा कैथेल मांबी अमसुंग लौकताक बटालियना नारोन दा उ पुसिलकपा अमसुंग ड्रग पुसिलकनबा होनर मसिंग थिंगहौरे हाइरी अककनबा पाव अमा फंगबदगी असम राइफल्स अमसुंग मणिपुर पुलिसना बिष्णुपुर जिला की साइटोन बाजारदगी ड्रग ललोनबा मियोय अनिदगी कानी किलोग्राम अमा फारे हाइरी अतोप थोंगतोक अमदा कामजोंग जिला की सलामपाथोंग विलेज दा आइन काइना पैसिलंबा लुपा लाख 93 हेंबगी टिक फारे हाइरी मयेक इरिबा सकलिबा अमदी सैबानबसिंगी मरक्ता अफबा मरी सागपगी तंगाई फदबा हाइबसिदा नोमगी ओइबा खननेनेबा मिफम अमा ngasi इम्फाल की मणिपुर ड्रामाटिक यूनियन हॉल दा पांगथोक्रे आर्टिस्ट ट्रेनिंग कम एजुकेशनल रिसोर्सेस सेंटर न सिनबा थौरम अदुदा अखंग अहि क्याना वांगांग थी आकाशवाणी इम्फाल की पाव ताबिरी डॉक्टर मनिक शाह त्रिपुरा की 93 सुबा मुख्यमंत्री ओइना ngasi वासक लौख्रे अगरतला लेबर राजभवन पांगथोप थौरम अमदा महापु राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्यना थबक पाइबा अमसुंग अरोन बंगाकपगी वासक लौकी वासक लौबगी थौरमदा हानगी मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव केंद्र की राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक केंद्र की मंत्री भूपेंद्र यादव बीजेपी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अजय जमवाल केंद्र की लुचिंग सिंह बीजेपी की मंत्री सिंह सिविल अमदी पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिसर सिंह सरुक याकी डॉक्टर मनिक शाहना त्रिपुरा की अनोब मुख्यमंत्री वासक लौबदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थागत फोंदोरली डॉक्टर मनिक शाहना त्रिपुरा की अनोब मुख्यमंत्री वासक लौखिबदा मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंह अमसुंग पावर मंत्री थोंगाम बिश्वजित सिंह थागत फोंदोरली राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 15 सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओइना ngasi थबक पाइबा हौक्रे महांगना ngarang थबक्तगी पोथाख्रबा सुशील चंद्र की महूत छिल्ले थबक पाइबा हेक हौबगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हाई कमिशन मतंगी मतुंगिना संविधान की मखादा मियामना यानबा अवोनबा क्या पुरकनबा होनगनी
mahang hai election commission na kaidonung desu aruba warep singdegi nathaiduna chatloi mahang na election gi thabak thorom sing ningthina pangthoknaba amadi voter singda irai laina vote thadaba yaba amasung transparency lainaba honabada thabak thorom sing irai laina pangthoknaba honagani masida technology na maroiba kulai oina sizinagani Shri Rajiv Kumar Election Commission of India gi Election Commissioner oina English ngani kungi September amada wasak laukibani madugi mamangda mahak Public Enterprises Selection Board ki chairman oirami Bharat na Thomas Cup Trophy lobagalona badminton da ngasi anowa itihas semle Bangkok ta ngasi sanakiba final da taramari champion oikraba Indonesia bo ahum sino da thoikibani ऐतिहासिक ओरबा माई पाकपा असिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना भारत की टीम बु थागतपा फोंगदोरकले ट्विटर दा थागपा वारोल अमदा श्री मोदी ना हाई थॉमस कप लौबा असिदा लेबाक असिना हाइनिंगाई लेतना नुंगाइबा पोकले तुंगदा लाकदबा मसाना सिंगदा माई पाकपा पुरकनी हाइना महाना थाजबा फोंगदोकी ngasi gi mai pakpa asina lebak asigi sanaroi singda hena pungning thagolagani haina प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना फोंगदोकी Sports Mantri Anurag Singh Thakur nasu Bharat team na Thomas Cup lobada nungaiba phongdorokli Twitter da thakapa warolamada Sri Thakur hai Malaysia Denmark amasung Indonesia bu maithiba piramduna cup asigi lobana leibak asigi oina yamna chokthok chaningai ni Sports Mantri na Bharat team da lupa koti ama piragani haina laukthokki Awang Bharat ki mafam kya da sabagi chang ngarang dagi hengalakli Delhi da ngasi sabagi chang Celsius degree nifutaret oiki med bibhag na leba ki konung asta orange alert lauktokre masigi mathakta hayeng uful yawan nungsit silaba yai hari med department na Rajasthan ki mafam kya da su red alert lauktokre Raija dugi Dholpur jila da sabagi chang Celsius degree nifunipan dasmik mangai yauki handaki oina Jammu da ngasi khwaidagi saban numit oiki Maragasida awang nongpo Bharat ki mafam kya da nong leptana churi med bibhag na Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram amasung Tripura ki mafam singda tha asigi taranipan phawba akanba nong churaba yai hairi Kerala gi Ernakulam Idukki Thrissur Malappuram amasung Kozhikode gi jila sing red alert laukthokre jila sing asida hokiba matam kharadagi akanba nong churi masigi mathakta jila kharadasu lakliba numit mangani asida akanba nong churaba yai hairi केंद्र की लौ सिंगु मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हाइरी कोविड-19 लाइचत लेरबसु लेबाक असिगी लौ सिंगी पोथोक चादा 3.8 की चांगदे हेंगकी मांग हाई ओरलिबा फिबम असि सरकारना लौ सिंगा मरी लेनबा मियामना पामनबा थौसिल थौरांग क्या पाइखलकपदेगिनी ओडिशा की भुवनेश्वर लनाई टीवी चैनल अमना सिनबा एग्री कॉन्क्लेव ता वांगांगबदा मंत्री हाई लेबाक असिगी ओइना लौ सिंगी पोथोक मपान लेबाक ता थादोकपगी चांग लुपा कोटी लाख मरी यौकी मांग हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसान मियंग मखादा सरकार असना लौ सिंगी पोथोक सिंग हेंगरनबा सेल थादबा अमदी टेक्नोलॉजी सिनहबगी थौरांग क्या पाइखली मगुन लेबा लौ सिंगी पोथोक पुथोकनबा सरकार असना थौरांग क्या अमसु पाइखली हाइना मांगना फोंगदोकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हयेंग नेपाल की लुम्बी चक्कनी लेबाक अदुगी प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवाना बाटोन तोरपदगी मफम अदुदा चक्कनी श्री मोदी लुम्बी की मोनास्टिक जोन दा बुद्धिस्ट कल्चर अमसुंग हेरिटेज सानबगी थौरमदसु सरुक यागनी मफम अदुदा प्रधानमंत्री ना माया देवी मंदिर लाई खुरुमगनी अमसुंग लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट ना सिंधुना बुद्ध जयंती नुमिका मरी लेना पांगथोकपा थौरमदा वांगांगनी India International Center for Buddhist Culture and Heritage Sanabagi Thorang asi International Buddhist Confederation India na Lumbini Development Trust ki makhada Bharat Sarkar ki Culture Mantraloy ki senthang galoina sengot kadabani Thoramduga mari lenana Culture Mantraloy na International Buddhist Confederation ka khusam narga Nai Delhi da Vaisakha Buddha Purnima Divas pangthokani Thoramaduda Ain Mantri Kiren Rijiju Tourism Mantri G Kishan Reddy na singba saruk yagani लेबाक असदा हौजिक फावबदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी चामा मरफुद्रा माथोई लाख 38 हेना कापख्रे ngarang khakta वैक्सीन डोज लाख 15,50 हेना कापकी अरोइबदा मरोइबा पाव सोशल वेलफेयर मंत्री हैखाम दिंगोना कोंथोगजम विधानसभा केंद्रदा नौना साबा अंगनवाड़ी सेंटर 13 ngasi संगाख्रे मणिपुर हौकिबा पुंग कुनबदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय अमता थेंगनाकिदे पॉजिटिव ओइबा मियोय अमता डिस्चार्ज तौकिदे अमसुंग सिकिदे National Highway 2 Makhan amasung Chukumai markta laiba Likuri Turel mathakta saba thongdagi truck ama nanthaduna tasingkre garidura tonglakpa miyoi singi maraibak tambangamdre Dr. Manik Shah Tripura gi tarani thoi suba mukhyamantri oina ngasi wasak laukre amasung Bharat na Indonesia bu ahum sinoda thoiduna Thomas Cup Trophy lobagaloina badminton da ngasi anoba itihas semle Paulo Jare